What's up, mga people? Maglalaro kayo Tagaytay, no? Taga-trailer driver versus production. Ang laro natin ngayon, ano lang, laro kalye. Sport na, sport. Pagkakin. Sige, jambol. Ayan, nakuha ang bola ng naka blue shirt. Now, nagdi-dribble. Blue shirt. Ayan, pinasa doon sa isa. Naka black na jersey. Nakuha ni Omar. Omar, pinasa kay Pasculado. Pasculado. Pass break to Genteroni. Genteroni, 2 point. Ayan. 2 point, Genteroni. So, ayan. Tuloy ang laban mga Oragon. Ayan na, nagdi-dribble si Kuya. Ano bang pangalan ni Kuya? Hindi natin kilala yan. Ayan, nag-jump shot. Wala. Nakuha ni Hermi. Pasculado. Pasculado. Nag-dribble ng bola. Pasculado. Ayan. Omar. For 2. Yes, Omar. Ayos din si Omar. Inal. Nag-dribble ng bola si Inal. Ayan, Inal. So, ayan guys. Inal. Trying for 2. Wala. Nakuha ni Pasculado. Pasculado. Nag-dribble. Ayan, ang bilis ni Pasculado. Pasculado. Pinashoot. Yes! Pasok. Ang shoot ni Pasculado. Inbounding the ball. Inal to Kuya. Kuya dribbling the ball. Ayan, easy dribble si Kuya. So, ayan. Nagdi-dribble. Nagdi-dribble. Dribbling the ball. Ayan, pinasa kay Inal. Inal. 2 point to Inal. So, score 1-3. Dodo, ano yung score? Kick. Ang layo. Ayan, Pasculado. Pasculado to Genteroni. Genteroni. Ayan, si Genteroni. Sinyot, 2 point, Genteroni. Ayan. Labas ang labas ang bola. 2. Inal, Inal. Wala. Nakuha na. Oh, Pasculado. Nakuha ang bola ni Pasculado. Pasculado, nag-dribble si Pasculado. Pasculado. Pinasa, Genteroni sa ilalim. Genteroni, yes sir. 2 point, Genteroni. 2 points si Genteroni. Dribbling the ball. Si Kuya. Allah, ayan. Inal. Si Inal. Ayun, si Nyot. Wala. Sa kabila ang bola. So, Richard Flex, dribbling the ball. Richard Flex, hinaras, pinasa kay Pasculado to Genteroni. Genteroni, ayan. Oh, Rex. Ayan, may pito na. Ayan, Pasculado. Tinira, wala. Ayan. Ito, sa kabilang bola. So, ayun, labas ang bola. Inal. Inbounding Inal to Kuya. Ayan, tinira ni Inal. Ayun, pasok, Inal. So, ayan. Richard Flex. Nagdadala ng bola. Richard Flex. So, ayan, Richard Flex. Inaharang ni Kuya. Ayan, Richard Flex. Sinyot. Wala. Nakuha ni Kuya. Ayan. Kuya, nag-dribble. Ayan, ayan. So, laylo muna. Pinasa kay Inal. Inal trying to shoot. Oh! Wala. Pumasok. Ayan, pass break to Paul daw, Paul. So, 5-3 ang score. Richard Flex trying to shoot. Wala. Ayan, nakuha ni Maxi. Maxi. Dribbling the ball. Maxi for 2. Wala. Follow-up shot. Wala. Nakuha ni Hermi ang bola. Hermi. Nagdadala ng bola si Hermi. Hermi now dribbling, harassing by Kuya. Ayan. Ayan, naghahanap ng mapapasahan. Hermi. Ayun. Pinasa kay Genteroni. Genteroni now. Pass to Richard Flex. Richard Flex, nag-dribble, pumasok. Ayon. Ayan, Paul daw. Labas ang bola. Omar. Kinuha ang bola. Oy! Pinasa. Hermi. For 2. Yes! Hermi. 2 point. Ayan. So, ayan. Labas ang bola. Ayan. Sa naka-itim na jersey. Black jersey. Nag-dribble. Ayan. Pinasa sa naka-blue shirt. Sinyot. Wala. Nakuha ni Omar. Ayan, Richard Flex. So, ayun, nasundot, nakuha ng naka-black jersey. Ayan, nagde-dribble, black jersey. Ayan, trying to pass, Inal. Pinasa kay Inal. Ayan, to Maxi. Pinasa kay black jersey. Ayun, nag-shoot. So, ayan na. Genteroni. Nagde-dribble. Genteroni. Ayan. Pumasok, wala, pasok, dribbling. Ayan, inaharas.
Pinasa kay Richard Flex. Ayan, naghahanap ng mapapasahan to Pasculado to Omar. Oh! Ayun, nakuha. Ayan, nakuha ng naka-black jersey. Ayun, pinasa pa. Ayun! Galing ah. Shoot ah. Long distance ah. Hermie to Genderone. Ayun. Lamang ang plantusi. Ayan, jump shot. Wala. Ayun, follow up shot. Wala pa rin. Kuha ni Genderone. Pasculado, binigay kay Richard Flex. Ayan, Richard Flex, jump shot. Wala. Nakuha ni Kuya. Ayan, nagdi-dribble si Kuya. Ayan. Sige. Pinasa, Inal. Trying for shoot. Wala. Ayan. Lost ball. Same ball. Labas ang bola. Imam. To Kuya. Ayan. Pinasa sa blue shirt. Yung pasok. 2 point. So, Pasculado to Richard Flex. Nagdi-dribble ng bola si Richard Flex. Ayan. Richard Flex. Binalik kay Pasculado. Ayan. Kay Omar. Kay Omar pa rin. Yan naman tinatawag na magic shot. Magic shot. Sinyo, Inal. Yun. So, ayan na. 6-5 ang score. Richard Flex. Nagdi-dribble. Ayan, Richard Flex. Ayan, si Richard Flex. Ayan. Trying to shoot. Yes. 2 points. Ayan. Nag-dribble. Pinasa to Inal. Trying to shoot. Wala. Lampas. Follow up by black jersey. Okay. Richard Flex. Ayan, si Richard Flex. Nagdala ng bola. Pinasa kay Omar. Oy, supalpal by Maxi. Pil ang supalpal. Maxi. Ayan, hinabol ni Omar. Pinasa. Nakuha ni Pascual. Nakuha ni Maxi. Ayan, Inal trying for shoot. Wala. Ayun. Turnover. Replay. Richard Flex to Genderone. Ayan, Hermie. Yes! 2 point, Hermie. Ayan. Si Kuya nagdadala ng bola. Ayan na. Nag-dribble. Papunta sa kanilang ring. Inagaw ni Dodo. Nakuha ni Inal. Pinasa. Maxi. May foul. Inal to black jersey to Kuya. Ayan, si Kuyang budok-budok. Pinasa kay Maxi. Pinasa. Black jersey. Yes, sir. 2 point. Ayan na. 8-9 ang score. Ayan. 1 point lang. Ayun. Labas ang bola. Inal. Pinasa sa blue shirt. Inal. Sinyo. Wala. Rebound by black jersey to Kuya. Black jersey again. Sinyo. Wala. Nakuha ulit. May foul daw. Ayon. Inal. Si Inal. Carlito Inal. Number 15. Pinasa kay Kuya. Jump shot. Wala. Ayan. Pasok. Good daw. Good. Sab. Pasok si Mr. Oiram. Ayan. Black. Jump shot. Yes. 2 point. Ayan. Genderone. Nag-dribble. Genderone. Trying to... hindi nakapasok. Genderone. Binalik. Mr. Oiram. Wala. Ayan. Si Kuya ang nagdadala ng bola. Ayan. Si Kuya. Hinaharas ni Dodo. Pass to Maxi. Ayan. Binalik sa naka-blue shirt. Nakuha. Rebound. So, ayan. Labas ang bola. Ayan, Genderone to Oiram to Richard Flex. Ayan, Richard Flex dribbling the ball. Ayan. Dodo. Pinasa kay Pasculado. Nagdi-dribble. Sinyut. Wala yung hagis. Hindi pumasok.
Maxi Pil na Pil ang layup. Yung 2 points. So yan, labas ang bola. Mr. Oiram to Dodo, nag-dribble si Dodo. O yun, binalik kay Mr. Oiram. Si Nyot, wala. Hindi pumasok ang shoot ni Oiram. Yun, black jersey, jump shot, wala. Nakuha ni Gentironi. Richard Flex, dribbling the ball. Richard Flex, mabilis tumakbo si Richard Flex. Ayun, jump shot, wala. Rebound by Maxi, ayan. Nagdi-dribble si Maxi. Ayan, Maxi. Tumigil. Ayun na. Inal. Hinaharangan ni Dodo. Ayan, Inal. Ayan, ayun. Muntik na makuha. Jump shot, Inal. Ayun. 2 points by Inal. Pass break to Gentironi. Nakuha ni Kuya ang bola. Balik sa kanilang ring. Ayan, si Kuya. Nag-dribble, pinasa kay blue shirt. Yes! 2 points. Ayun, last ball. Pass break, Gentironi. Nakuha ni Gentironi. Ayan. Gentironi, pinasa kay Dodo. Dodo. Yes! 2 points. Dodo. Ayan, score 1-2. Ayan. Labas ang bola. Inal. Pinasa kay Kuya. Ayan ang nagdi-dribble. Ayan. 1-2 ang score. Inal trying to shoot. Wala. Rebound by Pasculado to Dodo. Si Dodo nagdi-dribble si Dodo. Now Dodo pinasa sa nakabuha ng naka-black jersey. Ayan. Yon, pinasa kay Kuya. Ayan. Pinalik sa black jersey trying to shoot. Oh, wala. So ayan, Pasculado nagdi-dribble. Ayan. Ayan na. Mr. Oiram. Paso! Ayan. All 2 ang score. Ayan. Maxi balik kay Kuya. Pinasok. 2 point. Pasculado. Pass break. Dahil nakuha ang bola. Yung pass break nakuha. Ayan na. To blue shirt. Ayan. Pinasok sa ilalim. Gentironi nakuha. Pinas break kay Mr. Oiram. Mr. Oiram. Ayan na. Iyon o. Mr. Oiram. Nadali. So ayan. Labas ang bola. Same ball. Same ball. Ayan. Pinasa kay Kuya. Nagdi-dribble. So ayan. Pinasa. Max. Balik ka. Black jersey dribbling. Kuya. Pinasa. Inal to shoot. Wala. Ayan. Na rebound. Maxi, yes. Foul daw, counted. Pass break to Mr. Oiram. Sinyot, wala. Nag-agawan sila. Nakuha ni Kuya. Ayan na, nagdi-dribble. Jump shot. Wala. Nakuha ng blue shirt. Wala. Pasculado. Nakuha ang bola. Pasculado. Tumatakbo si Pasculado. Pasculado hinaharas. Yung harassing by Kuya. Oh! So ayan, Mr. Oiram to Richard Flex. Jump shot. Wala. Inal, nakuha ang bola. Inal. Maxi. Si Maxi Pil. Ayan na, si Maxi. Nag-dribble. Maxi. Lay off. Wala. Ayan, wala. Di nakuha. Di nakashoot. Pinasa sa naka-black jersey. Binalik kay Kuya. Sinyot. Ayun, pasok. Ang kanyang hagis. 2 point. Ayan, 5-3 na. Ayan na, si Dodo. Nag-dribble. Binigay kay Pasculado now, dribbling the ball. Pasculado. Ayan, pinasa kay Gentironi. Wala. Richard Flex to Gentironi. Ilalim. Wala. Palwa, Pasculado, wala pa rin. Nakuha na naka-blue shirt. Ayan. Pinasa kay Maxi. Yes, 2 point. Labas ang bola. Richard Flex. Labas. Ayan. Pinasa kay Mr. Oiram. Minihagis. Yun! 3 point, Mr. Oiram! Ayan. Si Kuya nagdi-dribble. Ayan. Pinasa. Inal. Trying to shoot. Lampas. Turnover. Bola. Ayan. Pinas-break ni Dodo kay Gentironi. Easy 2. Ayan na. Maxi. Nagdi-dribble. Maxi nag-drive. Ayan, Maxi pinasa sana. Nakuha ni Pasculado. Ayan, Pasculado. Mr. Oiram. Wala. Ayan, Pasculado. Ayun. Ayan, si Max pinasa sa naka-black jersey. Inal.
Inal, kapos. Blue shirt, yes, 2 point. So, ayan, pinasa kay Gentirone. Gentirone nagdi-dribble. Ayan, Gentirone pinasa kay Mr. Oiram. Yes, sir! Pasok, Mr. Oiram. Pasok ang tira. So, ayan, nagdi-dribble. Block, jersey. Ayan, pinasa. Blue shirt, wala. Ayan, good. Nakuha ni Pasculado. Nagdi-dribble. Inaagawan ni Kuya. Pasculado to foul down. Black jersey, Pinagis, wala. Maxi, kanya pa rin. Maxi, ayan. Kay Kuya, ayun. Jump shot, wala. Pasculado. Nakuha ni Mr. Oiram, wala. Mr. Oiram, again, Mr. Oiram. Labas ang bola. Inal. Ayan. Inal, ayan. Pinasa sa black jersey, si Newt. Yes, sir. 2 points. Ayan, all-8 na ang score. Pinasa, Pasculado, nagdi-dribble, Pasculado. Ayan, si Pasculado. Pasculado na, pinasa. Richard Flex, jump shot. Yes! Last. 9-8 na daw ang score. Inal, nilabas ang bola. Si Kuya, nag-dribble. Ayan, pinasa kay Inal, binalik. Inal, trying to shoot, wala. O ayun, balik sa kanila pa rin. Ang bola, wala. Si Dodo, nakuha ni Dodo ang bola. Dodo, Gentirone. Ayun, Gentirone. Yaw. Ayan na. Maxi. Wala. Ayun. Ayan, Gentirone. Oh, nakuha. Oh. Ayan, nag-jambol. Ayun, kanila ang bola. Red jersey, nagdi-dribble. Ayan. Pinasa kay Inal. Ayan. Si Inal. Blue shirt. Wala. Rebound by Pasculado. Labas ang bola. Si Dodo. Mr. Oiram. Ipasok mo, Mr. Oiram. Wow! Rebound by Maxi. Maxi pila yun. Bilis ni Maxi. Ayan. Oh, sure ball. All na. Richard Flex to Pasculado. Pasculado now. Oh, yan na. Maxi. Nag-drive. Uy. Richard Flex to Gentirone. Nag-dribble. Binalik kay Richard Flex to Dodo. Dodo pumasok. Pinasa. Pasculado. Ay, foul daw. So, ayan. Inbounding. Richard Flex to Pasculado. Trying to shoot. Wala. Nakuha ng naka-black jersey. Ayan, black jersey. Nag-dribble. Ayan, black jersey. Wala. Inal. Black jersey again. Wala. Nakuha ni Pasculado to Mr. Oiram. Gentirone. Yun! Maxi dribbling the ball. Maxi pumasok. Oh, wala na. Nakuha ni Dodo. Nagdi-dribble si Dodo. Ayan, si Dodo pinasa kay Pasculado. Pass to Oiram. Wala. Pasculado wala pa rin. Ayan, si Kuya nagdi-dribble. Ayan, dumiretso. Ayun, pinasa. Ayan. Blue shirt, wala. Ayun. Richard Flex dribbling the ball. Wala. Hagis. Ang Hagis ay wala. Ayan. Back to the ball game. Gentirone. Pasculado. Ayan. Pinasa kay Gentirone. Ayun. Mr. Oiram. Uy. Pasculado. Nagdi-dribble. Number 5, jersey number, Pasculado. Ayan. Uy, na-double team si Pasculado. Naagawan ni Kuya. Ayan, naasundot. Nakuha ulit ng, ayun, pinasa kay Maxi. Nagdi-dribble si Maxi Phil. Phil ang pag-easy layup. Wala, nakuha ni Mr. Oiram. Gentirone.
Ayun, nag-dribble, Gentiloni. Ayun! Wow! Ganda nun ah. Ayan, back to the ball game. Ayan, si Kuya nag-dribble. Ayan, Gentiloni nakuha ang pasa. Pasculado, nag-dribble. Pasculado, ayun. Ayan, labas ang bola. Mr. Iram to Pasculado. Pasculado now, nag-dribble. Pasculado to Gentiloni. Ala, hindi umabot. Uy, Gentiloni. Uy, tapal. Ayan, Gentiloni. Oh! Labas ang bola. Richard Flex. Jump shot. Uy, wala. Oh, nakuha ng black jersey. Nagdidribble. Hinaharangan ni Dodo. Ayan, si Dodo. Oh, trying to steal. Dodo. Ayan. Hanap ng mapapasahan. Ayan, pinasa kay Kuya. Si Kuya nagdidribble. Ayan. Kuya, ayan. Wala. Maxi, wala pa rin. Pasculado. Nakuha ang bola ni Pasculado. Balik, paluin mo. Gentiloni to Pasculado. Ayan. Hinagis. Pasculado. Wala. Ayan. Nakuha ni Inal. Kuya. Ayun. Gentiloni. Nakuha. Ayan. Si Gentiloni. Nagda-drive. Gentiloni. Pinasa. Mr. Oiram. Yung. Ayan. Doon ang bola sa naka-black jersey. Ayan. Hinagis, wala. Nakuha. Op, si Dodo. Nakuha. Op. Mr. Oiram, di nakuha. Ay, sus, di nakuha. Ayan. Nag-jump shot. Wala. Nakuha ng naka-blue shirt. Wala. Nakuha ni Maxi. Si Kuya. Wala pa rin. Ayan. Maxi. Maxi Pil. Pil na Pil. Hinagis. Wala. Ayan. Nakuha niya pa rin. Ayan. Binalik kay Max. Max now. Looking. Ayan. Pinasa sa naka-black jersey si Kuya. Yun. Easy lang. Ayan na. Pass break. Roger Gentiloni Leo. Ayan. Pasok. Last na. Diretso na to. Diretso. Ayan. Si Kuya nag-dribble. Sinyot. Uy. Wala. Oh. Ayan na. Labas ang bola. Richard Flex to Pasculado. Richard Flex. Hinagis. Wala. Na-rebound ni Maxi. Ayan na. Maxi nagdi-dribble. Ayan na. Oh, Maxi. Wala. Labas ang bola ni Kuya to Inal. Sinagis. Wala. Nakuha ni Gentiloni. Ayan. Gentiloni now to Richard Flex. Richard Flex. Ayan. Richard Flex. Nag-dribble. Ayan ang Richard Flex. Oh, Mr. Oiram. Wala. Richard Flex. Yaw! Tapos na ang laban. So, tapos na. Nadali. Kaya interview natin yung ano, yung MVP. Ito yung ating MVP si Mr. Oiram. Ayan o. A few moments later. So ayun mga uragon, kakain muna kami pagkatapos ng game. Kain na na.